awa ɓiɗɗo debbo ko ni hani ɓornorde si a wattike ko yotti an tigi a taway hiɗa mari mirin mo kala no yeli ɗum ɗo ko nder galle mum awa hande kadi miɗo weltani Allah Allah tan ƴiniɗa si baaɓe ma tawrima ni joni noon hay e nder ɗum ɗo kala ko wiɗa yo baaɓe ma sodani hiɗa sikka ɓe waɗantama mi yima ɗo taw ɗonka komi ɗonka kon taw iwi ɓernde ande weltiki few ɗum ɗo gorko heɓata beelol darnugol ma e laawol sina hara ko faalegol jombugol ma no wa'irɗa ɗo ni no wattorɗa ni gorko darnima e ɗatal wo si tawi ko jombugol hiɗa mari miri ɗum ɗo nani ko ni mi faalira baabe ma kadi miɗo andi pelletti ko ni ɓe faalira ma yiide joni noon o coñci ma peppetoy ko joginoɗa fop ko ya ƴettu foppu ɓaasi a waɗi ka poubel woday arɓe suɓi ƴetti e mesiji muɗum ko ya addu ka takko poubel sunna ɓay haray si an si a itti an a harmini ɗum ɗon ko harmi kon hina ya okku goɗɗo ma wallina tawata goɗɗo kadi ƴettay ɗum ɗon halora haray fahin gasali o ya sunnu nani du'anaɗo Allah waɗi barki e ma nani mi weltiki joni noon yewde fo ya heñade kadi fati hari yaw soora ko doyata ɗum ɗo ko ɓe nguure mum nden ɓernde makko nden udda ɓernde makko nden hecciɗay ko seytinɗa wo sayi ɓiɗɗo ma no wattori ni wallahi ɓernde ma nden nde hecciɗay yo Allah lan ɗon waɗu barke ma waɗa barke boboɓe julɓe ɓen fof okkora ma kala ko faalaɗa fewna kala ɓiɗɗo julɗo mi torki Allah hande kadi hay simi walike mi ɗanoto alhamdulillahi rabbil alamin accu waɗa doy ɗani kono mi noddirma ɗi wona fiye yaltumi noddirma ɓayɗa hiɗi yalten ɓuuri Allah no wawi ɗum kono angon a wata ɗum ittala nga kami gaddala ɗo nana fiye yaltu a wata ɗum tawa wa toɓɓiraɗo yaade yahay dey andi kono mi falama haalango non mi nana mi anda anda way wa toɓɓidaɗo e yaade min de yaadro no wela mi few mi yahay min goyna ɗum mi noddirma ɗo ko noddirɗa Allah no wawi ɗum kono am jarayo mi ando anga wawata ɗum ittala nga ka mi gandala nga ɗo inala na fiyado anga wawata ɗum ye subhanallah waɗi doy andi kono mi faala ganda wolu aw non jonno mi nana mi faala oya gorejo mi rub ka woni jangude ɗo mi faala ye yaw ɗon jangi añoɓo min enen ɗiɗo kombo jooɗi yeeso a sellande tension ma no élève ya feƴƴiti kon kori ko jam acci est ce que ko yore hakkille maɗe joɗɗa non c'est que no kirɗi quoi ye gonto
ka rugi woni jangude ɗon ko ɗon mi faala e yaw jangue ngeen ɗiɗo jangue ko ɗum mi aali awa billahi hande a sella accu fi yalla papa bara ene joni min e yo ko hôpital parce que a sella mo ƴande fes ko duɗɗiɗa o hande no tiiɗi andi ko yore hakkillami jooɗi mi feeta a yahay ka a yahata ɗan andi ko mon mi haalde ko haade de ɗum ɗo no jiɓɓimi kono ɓay a innilan koye hoore hakkille maɗen jooɗiɗa ça tombe bien joni hi ka duɗal maɓɓe ko duɗal ka yinɗa ka ok ka duɗal maɓɓe toon chaque fin de mois ɓe yoɓay goɗɗo jabola nami wolu jala ɓe yoɓa ka duɗal chaque fin de mois o non yoɓetake ka gandal ngal wonɗa heɓude ɗon ngal ma séri wallin ɗum ɗon andi ko waɗɗa accumi jokka lawolal ngol fi Allah ɓay Allah waɗi paiement ngala to accumi jokka jindugol al ngol mi heɓa mbuɗi min ko mbuɗi mi besonni e mum ka sikkude ɗum luttay mbuɗi ala o mi ala to tagaɗo ala luttude goy ka fuɗɗi koko fi janggo ma mi wonma haalande ɗum ɗo luttata sa fi janggo ma hande janggo angon gimo laba ɗum ñanno yii ka yesanɗo janggo angon no laba allahu akbar mi wolu jala ka ko kirɗi on ɗo giiɗa yan ko non ɗan haalde est ce que ko ammuna mo mi andi on ni ko min tigiri ni goy ko am min mi jiɗɗi andude si tawi ko jaray mi si tawi jaray gore janggo ala ka nder suudu ka no hande a soɗi ke tete ki yayi e yoya mi accutu guinduru andu mi yaha e duɗal mi jangana fiyonu mi lanni kama si yoɓete ayni o way aw accu mi yaha ka yoɓete toon ka mbuuɗi ɗi wonto mi jokka ɗum ɗon ko ɗin ɗon suɓi ko ɗin ɗon mbuuɗi welatalan ko ɗum ɗon suɓi ɗum ɗon mi suɓi min mi wata wonde ka mbuuɗi ala mi yaha mi tiggo to mi ƴetta to mburmusu mi waɗa ka hoore am mi yaha mi jooɗo mi arta kadi e nil ngaye rugi ye a ciifi Allah ene laaɗo taw aduna ma nge juutude lakara ma nge ɓadade ta wultanan ka haala fi Allah nan fi Allah ene laaɗo sa janga hoorema ɓa Allah waɗi ko on rugijo famino ɗon ko kanko jogui saabi aljanna o ma ko ñoray to rido o yida e Allah kon ɗon donc natuɗa e sére mum on ka a fi Allah noon goy miɗo hersama hay ka ara ya wali wattude fi Allah accu de ko numéro ma mi falano numéro ango kono faliraɗa numéro ango mi falama quoi a falalan jombugol na ɗum andi ɓa mima ɗo dari laba mi fala yaltudu may liye waɗe voilà simi faami a faala yen jokkodire voilà goɗɗe ma handi ka jiyo famu ɗo walla ene faami moƴƴa ok par exemple ni enen ɗiɗo se wondi no woodi ka yehen wone ngara ɗon no sécurise ye ko ɗum no woni lannata hôtel gino ɗo sa mara accès a natta nder ɗon ko toon tumi mi yata chambre on kanko bude ko to natta hay hendu no hendu ka ye toon no ɓuuɓi sa ma paki fi ɗum a ɓawlata toon no ɓuuɓi jip awa ha joni alaka sécurise fi honɗum kala ka tawata enen ɗiɗo yiɗe wondi hendu naata e ɗon malayka e Allah hiɓe takko men e watale enen ɗiɗo bondude haray ɓen ɗon no sutiye joni noon a faala wiide komi haalanma kon fof a famani komi ɗaɓɓoy ka liyego sécurité ɗo ɓuuri ɗum ɗon ɓuuri o liye ɗon mi inni ha joni do alaka sécurité ɗaɓɓu ɓurɗo ɗon andi kon ɗum komin darnoma quoi aɗa wawi yaade merci a firti ettugol numéro on andi komin darnoma a wawi yaade quoi numéro ma on c'est bon ok merci arde mi darnamo simplement min namo tuyo joni nan numéro makko on fuɗo jippingol ɗo ayaje ɗe arani ha hande way kañum no juɗɗi quoi Baby, jangan ni goreng tu. Emotion betul kan? Si goreng cuma chaque jour. Fala di golla ko ɗum imini ɗalan ko mi waali ɗo yaltinɗalan ka yaasiga Ina handi mi wata waɗ gol journée ara mi yaali ina handi ɗum ɗon ka kono mi sikkano nungo figore maɓe maɓɓe
ko fi gorejo an goto na gorejo an ɓen fof ko goto komi faala koya walla o muyi yewtuda gorejo ma yo faamu Allahu akbar an anda ko fewndi e saare nden ne min hande aron kata on ɗon aron katamo jara e nini o mini o famodir tan ko fees sipela ñirimo jikku ila min annidiri mi ñirali mo ɗon jikku nini hay mi ala mo noddude sa nangi no ngeen sistugol inalaga gorejo ma no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo sa huti non ndela wawi noddude mo tawde ma ɗo wallan tum par ce que on ɗon somi waɗali ɗum ɗon hara o sikka ko min woni probléme ani kon waɗi o yen to ngadi accumi nodda ok c'est bon so fami a jaɓiya gorejo ma maximum allo ono minta inna assalamu aleykum wona ousage ma nodduma ko min nodduma sa wata langinde jarama innam bonsoir fi yalla voilà kon to wonda a soodi lang falno e yiido hande de wi ko wonde importance mon ma haalande si wona importance andi mi wata ma haalande ko noddugo joni ko leer hombo yaata jande 16 heures joni so tawi a hettoto entre 14 heures 15 heures 15 heures ñan c'est nul parce que ko 14 heures ni c'est bon dani ko ɗum waɗi daɓɓere nan ko waka non gorejo an mon ko weltoto par ce que fi jaray komi jorta komi darta joni ɓannaɗi o ñara e 15 heures kono nde wadde joni ɗo yawi toɓɓe maɗi ɗo kam 14 heures alaga biramanoga biramɓe seeni ɓawoga yenodanalamɓe abbe meddana julle jooɗe ɗo la noddude ɓe nan nene ha joni on gayna lottude wurgoji ɗi gayna neɓatano ɗon lutta ombo luttino nene gorejo an on jaray joni yayi to mi lannitoɗo nan awa lannitano men ɗo awa ɓiɗo jara hande ɗo hewtitama wallahi hande mi taw yo mi arga jantu fayɓe jantum ɓe honi jantu nalaga eyi fay koy koy jantum hande ɗo mi taw yo mi ar mi yiya ga hiwrodiren goɗɗi ɓasayi kala mi yiyay jaray ka suudu sabu makko waɗi ɓiɗɗo an on naati jande o rewanaymo bimbi e kikiɗe kamɓe ƴawridata kamɓe joldidata mi tawi noon hande ɓaasiɗa yiide ɓiɗɗo goɗɗo kama ñande o hiɗa hani tefude ko honto mawɓe makko ɓe woni surtout si ko aaden moƴƴo ɓayti ɓiɗɗo mum on e o jiwo an ɓe seedata bimbi e kikiɗe o rewanaymo ɓe yaha jande ɓe artida o woni sabu ɓiɗɗan o naati jande joni ɓe ƴawriday ɓe joldiday o rewanaymo ñande o ñande yoɓe yaadu ko jande siɗa yiide noon ɓiɗɗo goɗɗo ka ma hiɗa hani tefude anda ko honto woni ka maɓɓe ko hombo woni mawɓe makko on faami ko ɗum mi tawi hande yo mi ar mi anda ga hiwrodiren
ɓaasi tawino nun na joɓkuɗo ko feewi mi ɗaɓɓitatano ka moɗon ɗo hannde kono ko ɗum simi tawi hannde yomi hewtuga ko min e alajji en noon wonno e seenodade kono ɓenno seeni dido jamiw mi tawi hannde yomi ar mi anda ko honto jara e ngoɗi mi yiida e nene makko mi wawa hiwrodirde on golli on iwi kam on ari kam on saɗi mon ko tooli on jarama buy koyen fof koyen goto ɓay tum ɓiɓɓe ɓen weldi ko ma naɓide feere ala goy feere ala few on jarama haray ko watti e ɗon moodi anno udditi duɗal fimen enen moko baɓɓen haray si hawri woni feere muɗum no woodi haray iɗon wawi seenade ton windo ɗon fi muɗum nani yoɓatake hay hunde feere mum heɓoto fi ko moƴƴi ko on ti heɓay feere mum si Allah jaɓi mi hewti awa si Allah jaɓi mi hewti si Allah jaɓi meɗen habbi on ko saɗi ko tooli si Allah jaɓi nani miɗo weltani Allah weltani o jiwo moɗon miɗo weltani on mi yiɗa yiidude ɓiɗɗan on e groupe hannden kadi sina jiwo mon on min kadi miɗo weltani on ko on ɗon mi yiɗi yiidugol moye mum ɓa sa yi ɓiɗɗo goɗɗo a wernimo ɗum kadi ko moƴƴere gonno ko tawde hiɗon moƴƴi jiwo on no feewi sina ɗum mi wernata jarama Allah yoɓ on ko moƴƴi woni sabu joni jiwangon ko o zirbabuji tu wattoto yaha jande ɗum ɗon joni o woye ɗum kadi on jarama la weltani on ko minen ɓuuri weltade kono si alajji en sentike si Allah jaɓi min hewti nani kede ɓe siwa sentade ye ɓe sentoto ɗe balɗe mi wulɗanoma ɓe moƴƴano mi falanoma e ɓe arto on jarama miɗo weltani on aw Allah jarama joni haray mi wayni tike min hewti si Allah jaɓi nani kadi noon meɗen sabbi on goy hay si Allah jaɓi meɗen habbi on de ka udditotoma enen nene koni ko janggadde ɓeɗo ga hande o natanani ɓe ari o weltanogole e min ari billahi halla mabɗi moƴƴanno natana fof i ɓa jonkun ɗon weldi ko saabu ɗum ɓe ari yo gollal nga weltanoe alhamdulillahi rabbil alamin min ari mi mabike o gayntanoen ɗon noon awla yaade ni noddimo mo arde mo kala o abboɗemo seeɗa awɗa hawji ida hawji waɗ wasi beɓiɗe se ɗandi noon en haɓay joni mi halnimata wonu kan haala silanɗo o kadi waɗu dew anni ko patinere hanni kono yo won komi nanta kon ok sabu ɗum ɗon o wonta crayonade kadi nani so woɗaɗa aɗa yekkita e lawol a wata hawji a wawa e fo sa hawjade probléme ala ko homtoni ya anda ɗo mi anda ɗo de est ce que lanɗo daari an tigui lanɗo chéri non voilà mi anda salamu aleykum fi Allah assalamu aleykum maɗo mara to waɗa fima fi Allah e ndelaɗo ma acca ɗum ka nder kuuru mon to angilan mi nodduma illa anda waɗa piiji metta e ɗilan han feƴƴiti enen komi dogirwa fiise Allah ɗani koy ko nodduɗala kono hakkude ɗo e ɗo oya nene ɗum ɗo jara ko neeɓimma toon de awa mi ari e par ce si joni ɗum ko fi o ɗo mi noddiɗo ko gorejo hanni ok o fala yo yewtu quoi fami o fala yo yewtu yo kila ha sabu ɗum ɗon mi antimo yo yewtu fi on non non ko hakkunde mon ɗum ɗon ko onon ɗiɗo géroyta ɗum ɗum minen komin faala koy o innimen himo faala yo yewtu o yahay géro yo ɗum ɗon to
Joni ata yewten ɗo Boys. Oh, allez, Au monde. Ça va. On est là. Ko jaaray. Yaray. Eh ɗo comme no dirma ko jangina tana. Falten yo tu otiyete ka quartier ɗo. Aɗa jinda, aɗa occupé quoi. Ok. Joni noon ça fait aɗa welami an faala en naɓudu quoi. La wela ma yore on. A welami hoore giggol laaɓungol. Mais giggol no ɗuɗi. Giggol na noon giggol ça fait giggol ngol welirtala ngol. Jaati jaagal quoi. Ok. Na problème. Ay sattane. Oui, na ko Ah, satti. problème ala. Mais milla mari condition ji. Condition. Problème ala condition ma dawa mitene mo si Allah je. A hooli. Wata hullu wat dum condition ma. Ok. Condition ango. Ko ya hunjano la. Juzuje tati. Waɗe on. A hunjanto lan juzuje tati. Juzu tati. Eh. Si tawi en naɓi day. Juzu tati. Ko ɗum ɗo woni condition ma. Oui, ko condition ango no. Ok. Amiji tike ɗum de. Nani ko wollako. Ok, na problème. Joni ko noddilan hallan jangude ko suudu. Ko woni wo andine la hino kurame ngon ɓaawo ɗo. Nani. Ok, merci. Jarama. So para lo lando famo. Boys, give me 5. Kala futi 5 business mo. Dandi ko ɗum taw mbari ma wonni ɗum. Mo ne bi ma halandi si yewtude tawattu ko haala mo nder to mi nanta ɗum won. Na ala tolli ni. A famira.